Hakuna kitu kibaya hapa duniani kama umaskini. Umaskini unakunyima haki ya kuongea, ya kuzungumza, hata pale ambapo umekosewa unahitaji haki yako. Umaskini unafanya wakati mwingine usisikizwe hata katika kundi la watu. Umaskini ni mbaya sana katika maisha ya mwanadamu yote anaishi katika dunia hii. Kwa sababu mtu ambaye ni maskini, mtu ambaye hana pesa, mtu ambaye hana hela, ndiye anajua maumivu ya maisha yake, ndiye anajua mateso na yale mazito ambayo anakumbana nayo katika maisha, na changamoto mengi zinakufanyanga unafikiria hata wakati mwingine kujitoa mhanga. Lakini mimi nimekuja tu kwako kukutakia tu jina la heri, kuambia kwamba kando na umaskini huu ambao umetukumba, kando na migogoro hii yote, tusifanye maamuzi ambayo yasiyokuwa na umuhimu, kwa sababu kumbuka, Mungu bado yuko pamoja na sisi. Mimi naelewa maumivu ya umaskini kwa sababu nimepitia na bado ninapitia. Umaskini umesababisha watu wengi wamejitoa mhanga. Umaskini umefanya wengi wamekata tamaa. Umaskini umefanya wengi hawana sauti hata katika kundi la watu. Umaskini umefanya wengi wamekosewa, tukienda katika sheria lakini tukashindwa kusaidiwa kutokana na ile hali ya umaskini. Mungu, siku gani utaondoa hali nzito katika maisha yangu? Kwa sababu ninapowaza umaskini na ninapowaza umauti, hivi vitu vinakuwa vinanisumbua sana akili. Maana sijui ni siku gani nitakuwa tajiri na ni siku gani nitafariki. Lakini Mungu, ninaomba unisaidie, ondoa hali ngumu, nisije nikawa msindikizaji katika wengine.